Man ana saulung menghana gure yang pupum saulung menghana gure tulung saulung hingga kana ilmu dilung saulung hingga kaya nama doa kema di kampung saulun menghana gure pupum saulung menghana gure tulung saulung hingga kana ilmu dilung saulung kajet mendoa ke mak dan bapa di kampung itu selalu kita renungkan yang kampung itu baik dah hafai macam nadam kau bisa kita produk nadam kita sendiri itu untuk memperkayakan ilmu kita. OBO sekelumit